anchamunasqa wawqiykuna panaykuna allin tutakachun kayraspi kutirimushaykuñan con nuestro programa catequistakuna rimaining kunanch'isinpiqa riki chayarimusqaku haqqay decanatura Akumayu llaqtamanta pacha ñakaypiña wayqinchis pananchis catequista masinchiskuna taririkunku hinallataq riki wark'arimushayku radio inti raymiq chawpinta hinallataq ñawpaqtaqa añanchakusunchis impecable internet nisqanta paykuna q'iminimanchis kay programanchis lluqsirinanpaq hinallataq conectasqa lluqsirishallanchista haqay radio Ausangate t'inkipi radio poder inca haqay k'awri llaqtapi chaymantapas radio ima radio kunan kamu a ver quebrada onda nisqapi riki chaykuna mediuntan lluqsirishayku hinallataq kunan wayqiykuna panaykuna ñaya urapis riki qanchisuran puriramushanña kunanqa a ver qallariykunanchispaq kay programanchis nisqata sumaqtaya Dios taytanchisman ñawpaqinman churayrukusunchis siempre pues noqanchisqa agradecidos no karu llaqtamanta chayaramusqa wayqinchiskuna pananchiskuna kay qusqu llaqtaman hinallataq kunanqa valirukusunchis wayqinchis domingo mañayrachiwasunchis wayqiy domingo Dios taytanchismanya qayllaykusunchis hinallataq umanchispi imachus kasha riki chayta ch'utiykuspanchis Dios taytanchisman ñawpaqinman churaykusunchis ñawpaqman kay programanchista apananchispaq adelante wayqiy. Muchas gracias. Muchas gracias hermanos, hermano Ikuna, que programa radial nesqa qallarinanchispaq sombreronchis ch'ustiruksunchis sumaqta mañaykunanchispaq. Qollanan Dios Yaya, Dios Churi, Dios Espíritu Santo hinataq kachun. Yayayku hanaq pachapi kaq sutiyki much'asqa kachun, qhapaq kayniyki nuqaykuman hamuchun, munayniyki ruwasqa kachun, imaynan hanaq pachapi hinallataq kay pachapipas. Sapa p'unchay t'antaykuta kunan quwayku, huchaykutari pampachawayku, imayna nuqaykupas nuqaykuman huchalikuqkunata pampachayku hina. Amataq kacharaykuwachu watikayman manaykupaq yalinraq tukuy mana allinmanta q'ispichiwayku hinataq kachun Jesús. Hinallataqa mamanchis Mariamantapas mañaykusunchis. Much'aykusqayki María Diospaq graciawan juntasqan kanki. Apunchis Diosmi qan warmikunamanta qullananmi kanki. Wishaykimanta paqarimuq Jesuswayki qullanantaqmi. A Santa María Diospa maman nuqay huchaman mañapuwayku kunan wañuñiyku pachapipas hinataq kachun Jesús. Gloria a yayapaq churipaq Espíritu Santopaqpas kachun. Imaynan ñawpaq karqan kunanpas wiñaypas mana puchukayñuq pachakamanpas hinataq kachun Jesús. Qollanan Dios Yaya, Dios Churi, Dios Espíritu Santo hinataq kachun. Gracias hermano. Muy bien, muchas gracias wayqinchis kaypi mañayrachiwanchis hinallataq riki charimusqaku kaypi kunanqa chaskiykusunchis wayqinchiskunaq haqqay decanatura akumayu nisqamanta a ver kunan napaykuyninta chayachiwasunchis wayqinchiskuna a ver wayqiy maymantan charamushanpas wayqiy imasutikiqa wayqinchis Claudio napayrukuy a ver. Gracias Padre Bernardino hinallataq gracias hermanos hermanas nuqaykupis riki chayarimuyku kay Akumayu hap'iymanta Akumayu llaqtamanta pumakanchi Akumayu decanatura Akumayu nisqamanta pumakanchi Akumaymanta puririmuyku nuqaykupis hinaya nuqapis napaykusaq hinaya kay napaykusaq nuqapas kay qusqu llaqtanchis umalliq Monseñor Richard y hinallataq qatiqnintapas obispo auxiliar hinallataq llaqtaypi sacerdote parroquiyku Padre Paul paytapis llaqtaypi hinallataq llaqtayku pumakanchis llaqtapi llank'arillarantaq Padre Eddie hinallataq Padre Apolo paykunatapis hinallataq tukuy llapan padrekunata llapan sacerdotekunata paykuna yacharichiwanku kay taytanchispa siminta llapallankuta napaykuyku hinallataq riki llaqtay hap'iypi comunidadkunatapas kashan riki San José de Conchacalla kashan
comunidad Canchangura, comunidad Mancura, comunidad Chosecani, comunidad Tillo, Manzanares, Pumacanchi Hapinipe, Hinallataq, Llapan, distrito Kunata, distrito, bueno, Pumacanchi, Hinallataq, distrito Sangarará, distrito Acopía, distrito Mosoglacta, Hina Llapan, Hapikunata, Pumacanchi, Hapinipe, Napayukus, Hinallataq, Llapan, hermano Ikuna, hermana Ikunata, Llapan, comunidad Kunapi, Catequista Kunata, Paikunata Pesriki, Tukuy son que programa radial Niskamanta Pacha Napayukuiko. Gracias, gracias Oeque, gracias hermano. Kusa Waikchay Claudio Napaykunit Chayerachin personal, a ver, Waikenches Benansups Napayrukus no Caps Nation. Waikchay Benansu Napayruku, a ver, Picunatan con Jairunkichis, Akumayu, Lachtanspe. Bueno, Anchamanas Kawaikona Panaikona, no capas, Hojato Napaykuita. Apachikanukichas monasco Panaikona de Canatora de Akumayo Sotimpe, en especial no capas Napaykunita Chayachini, al Monseñor Richard Daniel Alarcón Urrutia y nuestro hermano Lizardo Estrada Herrera. Gracias a nuestro director de la Escuela de Catequesis Rural San Jerónimo Cusco Manuel Montero, al padre Bernardino Turpo Estrada, Hatun Cancari Napaykunini de Canatora Akumayo Sotimpe, Geneliatak a todos los sacerdotes de la decanatura de Acomayo, en especial al padre Jorge González Acuro de Acomayo, al padre Olgel, al padre Manuel de Acos, al padre Noé César de Sangarará, al padre Paul de Pumacanchi, al padre Daniel de Abcopía Mozoglacta, y al padre de Leonidas de Cusipata, y al padre Alcides de Quiquijana, la palaquiches presbíteros, Napaykunita, al parachiquiches Geneliatak, la palan de Canatoras de Alquirios del Cusco, la palaquiches por los 13 provincias del departamento de Cusco, Nocaxotimi, Guayaquicona, Panaicona, Venancio, Taracaya, Quispe. Muchas gracias, Guayaquil, Napaykunita, Sumajato, Marcaikunita, Chasquicoches, la palan catequista, Guayaquicona, Ginantin, Lactaconapu, Yerquiamshanquiches, Ginaliatak, Maikaman, Kay, Guayarama, Rimana, Radio Interraimer, Warakainin, Chayasen, Chaykama, Wachimshaiko, Guayaquicona, Panaicona. Muchísimas gracias. Kusa Waikachalay Benancio, Inayata Hunan, a ver, Chasquiros padre Bernardino, director de la Escuela Catequesis Rural. Padre Bernardino, Napaykunigita Chayerachi. Hinakatenga Rikuna Panaikuna, Linch ese cacho, Napaykunigich ese raspe de Canatura de Akumayo, Pananchikuna, Waikenchikuna, Moneita, Chaykamuskanko. Instrumenton ko tatakinan ko taparikushpan ko ekin sibenan supisen ponchuan chorcroteraimos ka temprano charamos ka hinakatenka warikuna panaikuna rin hamukikacho napaikushapune pikunachi meikunachi katimshawanchis redes sociales chao penta hinalata radio kuna chao penta kankuna pajukaton kare napaikikacho muchas bendiciones warikuna panaikuna causacho Iglesia Católica. Nyak ella nya makan ko nakamasam de siempre magsakyo. Causación de Canatura de Acomayo. Ansh na tayo ko na panay ko na kinakaten ka. Way kay Augusto nya sunari ki orange nya dira ma Dios si pechan ta con miskira choma ki programa este meres mañana y caras mañana ko 7 de la noche con 9 minutos nos kamaña ko na panay ko na kinakaten way kay Augusto kamachiki no kayo kaso ko tangay ko. Cosa, padre, a ver, con mucha alegría, una hija de verdad, charamos, chantin, pulirachen, punchichakunantin. A ver, cosa con Hakuchis, Dios y Paisana, Takiwan, con Ministerio de Alabanza, Añas de Acomayo, chura muchos aquí. No canches, ya payanches canches. No canches, ya payanches canches. Huete panay con la iglesia cuerpo. Huete panay con la iglesia cuerpo. La
kusa wayqikuna panaykuna kawsachun Iglesia Católica con Cristo todos. A ver, kusa munaytan riktakiramun kay pananchis sumaqta verdad ch'aynayta atisqakurik ch'aynayramun imanispan karu puririnanchis Dios taytanchiswanmi puririsunchis nispa hina qhipaman qamushan wari imarushin raturapsa avanzaramushan 7 de la noche con 13 minutos nisqamaynan chayaramushanchis kunanqa a ver rimarisunchis Dios taytanchispa siminmanta chaypaq wayqinchis Venancio payta invitaykusunchis wayqillay Venancio ñawinchayamunki Dios taytanchin siminta kunan imamanta rimarisunchis los primeros cristianos modelo de la iglesia en sinodalidad nisqa kashan riki chayqa a ver imaynata saqay tiempo riki ñawpaqta qallarishaqtin Jesus taytanchis purinimpi puriranku chayta chaymanta yacharusunchis a ver makia wayqikuna panaykuna uyaramunkichis ya a ver wayqa chay Venancio adelante. San Lucas pa kelkaskan evangelimanta yachachikoy. Capítulo 24, versículo 13-35. Chaykikin punchawmi Jesús pa iske yachachisqankuna imaus nisqa huch'uy llaqtata risharqanku. Chay llaqtaqa Jerusalenmanta iskay liwa kuraqpin karqan. Chaykuna sucedesqanta parlaspan risharqanku. Paykunan parlaspa tapunakuspa rishaqtinkun kikin Jesusqa asuykuspa paykunawan kushkarirqan. Paykunaq ñawintaq aspayasqa hina karqan Jesusta mana riqsinankupaq. Jesustaq paykunata tapuykurqan imamantan tapunakuspan purishankichis nispa. Chaymi paykunaqa llakisqa uyantin sayaykurqanku. Cleofas sutiyuq kaqtaq nirqan Jerusalempi kay p'unchaykuna imachu sucedesqantaqa llumi yachan. Chaychu qanqa Jerusalempi qorpachakushashpayki mana yachanki nispa. Hinan Jesusqa nirqan imataq sucederqan nispa. Chaymi paykunaqa nirqanku Nazaret llaqtayuq profeta Jesustan imaymanata ruwaykurqanku. Paymi Diospa qayllanpipas llapa runaq qayllanpipas atiwampuni rimarqanpas ruwarqanpas. Paytan sacerdote umalikuna kamachikuqninkunapiwan hap'ikachirqanku huchachaspa wañuchinankupaq. Hinan chakatarqanku nuqaykuqa Israel suyakunan chakchinankupaq saykurqanku. Chaykuna sucedesqanta 15 p'unchaña. Chaywanpas nuqayku t'aqa warmikunan muspachiwanku. Paykunan tutallamanta ayap'ampañaman rirqanku. Manataq cuerpunta tarimurqankuchu. Angelkunataqsi paykunaman rimarispa nimusqa Jesusqa kawsashanmi nispa. Chaymi wakinniku ayap'ampañaman rispa warmikunaq nisqanta hinapuni tarimurqanku. Jesustan ichaqa mana rikuchirqankuchu nispa. Hinan Jesusqa paykunata nirqan mana yuyayniyuqma qankunaqa kasqankichis. Profetakunaq nisqantapas ñak'ayllañama creesqankichis. Manachu Diospa aklasqan Cristoqa chaykuna ñak'arinampuni karqan manara hanaq pachapi hatunchasqa kasyaspa nispa. Hinaspan Moisespa qillqasqankunata llapallan profetakunaq
qillqasqankama paymanta liu kasqanta sut'incharqan Imaos llaqtachaman chayaqtinkutaq Jesusqa aswan karuman puriq hina karqan chaymi paykunaqa hark'arqanku ch'isiñama tutayashanñataq kampas nuqallaykuwanña qhipakuy nispa hinan Jesusqa paykunawan samaykurqan paykunawan mikhuq tiyaykuspataq t'antata phaqmispa Diosman graciasta qurqan phaqmispataq paymanta haywarqan chay ratun ñawinku kicharikuqtin Jesusta riqsirqurqanku paytaq qhawachaqtinku chinkakapurqan chaymi paykuna ninakurqanku manachu ñampi rimapayawaspanchis Dios pasimin qillqaq nisqanta willashawaqtinchisqa sunqunchis kawsarirqan nispa kaq ratupachan Jerusalén llaqtaman kutirqanku hinaspan chunka huqniyuq apostolkuna paykunawan kashaskunatapas huñunasqata tarirqanku hinan nirqanku chiqaqtapunin Señor Jesusqa kawsarinpun Simonmanpas rikurinñan nispa Imausmanta kutimusnankupas willanakurqantaq imaynatachus ñampi paykunawan rikurisqanta mikuspataq t'antata phaqmishatin Jesusta riqsirqusqankutawan munasqa wawqipanaykunay kaymi Dios taytanchispa rimayn qanman gloria kachun Apu Jesuslay Kusa wayqikuna panaykuna uyarirukunchis Dios taytanchispa siminta wayqillanchis Venancio ñawinchayramusharan a ver kusa rato yorapis pawarushan a ver kunanqa a ver kusisqachis tarikunkis imina wayqikuna panaykuna kasinkichis kusisqa muy bien aqnan kananchis Diospa qatikuspaqa kusisqa kaypi wayqinchikuna charimusqa ku mandolina apayusqa chaymanta teclado qayna imakunta apamuranchis takinakunata kusa kunanqa a ver hakuchis siqaysunchis Dios yupaychananchis takiwan Ministerio de Alabanza Chayñas de Parroquia de Decanatura Akumayo Richard
kusa wayqiykuna panaykuna ch'aynayramunku pananchiskuna decanatura Akumayu llaqtamanta pacha hinallataq musikunchiskuna sumaqta takayramunku aqnata sumaqta yupaychanchis Dios taytanchista tukuy sunqunchikwan hinallataq programanchista sigispanchis a ver ñawinchayramusunchis waqmanta hermanunchis Venancio. A ver, hermano Venancio, adelante con la lectura. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Paykunaqa apostolkunaq yachachichasqankunan maki uyariyku, huk sunqullan kawsaqku, t'antata phaqmispan mikhuqku, Diosmantapas mañakuqku. Apostolkunan aska milagrukunata señalkunata ima ruwarqanku, chaymi llapa runakuna anchata musparqanku. Llapallan iniqkunaqa huk sunqullan karqanku, tukuy imankupas llapallankupaqmi karqan, hallp'ankutapas kaqninkutapas bendispan llapallankuman rakirqanku, sapankaq necesitasqanman hina. Sapa p'unchawmi Dios yupaychana wasipi huk sunqulla huñunakurqanku, hinallataq wasi pipas t'antata phaqmispa mikhurqanku, q'uchukuspa llampu sunqulla kuska mikhurqanku. Paykunaqa Diosta hatuncharqanku, tukuy runakunaq allinpaq qhawasqantaq karqanku. Señortaq iniq t'aqaman sapa p'unchaw yapacharqan qispichisqa kanankuta. Ancha munasqa wayqipanaykuna, kaymi Dios taytanchispa rimaymi, yupaychaykiku Dios taytayku. Muy bien, wayqi Venancio kunanqa sumaqta rikirimapayramanchis Hechos de los Apóstoles imata saqay tiempo imaynatas kawsaranku riki kaypi uyarirunchis imaynas kasya imaynatan puriranku apóstol chay qhawanakuspa purisqaku kuna astawan mat'ipayruwasunchis hermanunchis Claudio imayna a ver kay sumaq uyarisqanchismanta. A ver wayqi Claudio sumaqta mat'ipayramuy. Gracias, hermano. A ver, imaynachus riki kay Dios ninchispa yachachikuynin kay palabrampi rimapaywasanchis hina kay primera lectura nisqamanta chaypi riki niwashanchis aqay tiempupis riki Dios ninchis o iskay disipulukuna aqay Emaús llaqta nisqapi triste paykuna riki purishasqaku, huk caminoma purishasqaku ñanta riki kay Emaús llaqta nisqaman. Chaypis riki kay hermanunchiskuna khuyay triste purisharqanku imamanta aqay tiempopi riki Jesus ninchista imayaynatas riki chakataspa wañuchirqanku chaymanta. Chaypta riki iskayninku rimaspanku purisharqanku, hina riki chay tiempopi chay ratupi riki Jesus taytanchis ikhurin, no? Ikhurin kay Jesus taytanchis hina riki kay triste purishasqanku paykunaman riki imamantataq qankuna rimankichis nispa. Entonces chayman hinan hermanos kunan tiempopis riki kay kawsayninchispi payqa riki imaynachus riki wañusqanmanta kawsarimpurqan, hina riki nuqanchiswan kushka kawsashaq payqa kashan riki mana wañusqachu, wañusqanmanta kawsarirpurqan, hinaqa riki nuqanchiswan kunan kushka kashan, kushka riki nuqanchiswan purishan Dios ninchisqa mana riki payqa qunqawanchischu, compañawashanchis llapan lugarpi kaypi kashan presente, kaypi kashan payqa kushkallan makinchismanta aysawashanchis, hinallataq riki llank'ananchispichu maytachu purinchis, viajipichu ima chakra ruwayninchispichu, ima animal uywayninchispichu, imapipas payqa presente kashan, porque pay kawsashaq kashan, mana riki aqay tiempo cruzpi waynuspanchu riki payqa aqna waynusqa kashan, sino kawsarirqan chaya.
Entonces, hermano kuna Dios ninchis qariki kuska nuqanchis wankashan chayqa aqnatariki nuqanchistapis niwanchis alinta kawsaychis alinta imaynachus yachachisqayman hina nispa aqnatariki rimapaywanchis Dios ninchis chayqa manan payqa hayk'aqpis riki kachariwanchischu nuqanchiswan kuskaylan kashan riki hermano. Gracias hermano y chay hermano Venancio a ver imachatawanpis matipayqaqchu hermano. Gracias hermano. Muy bien, wayqi Claudio, allim sumaqchata rimapayramuwanchis. Rimamushara riki naja ñawincharisqanismanta Evangelio Lucas chaymanta riki sumaqta matipayramun. Hinallataq wayqi Venancio kunan Hechos de los Apóstoles chaymanta matipayramunki. A ver, adelante hermano. Bueno, anchamunasqa wayqiykuna panaykuna kay Hechos de los Apóstoles yachachiwanchis nuqanchista iminachus haqay ñawpa iniqkuna kawsayninku karqan chaymanta hinallataq kunan p'unchaw kawsayninchispas imaynachus nuqanchispaq chayta yuyarinanchispaq nuqanchispas chayman hina sumaq allin yuyaywan kawsay atipananchispaq haqay timpuqa anchamunasqa wayqipanaykunay apostolkunaqa askha milagrukunata señalkunata ima ruwarqanku chayllapa señalkuna anchata musparqanku riki entonces nuqanchis kunan p'unchawkunapipas wakin wayqipananchiskuna chay señalkuna milagrukuna ruwasqanpi creenku waykinqa mana creenkuchu riki wayqiykuna panaykuna ichaqa nuqanchis kunan kay hallp'apacha kawsayninchispi munasqa wayqay panay mana chay hina kawsayta atipanchischu aswanpas qhawanakuy ch'iqminakuy tukuy t'aqa t'aqa kawsayta atipanchis Señor munan llapanchista huk sunqulla llapanchis huk iniqkuna hinalla huk yuyaywan tukuy sunqu imapipas kawsay atipananchista munan Señor qanta nuqata munasqa yariqni maypachachus nuqanchis t'aqa t'aqa kawsanchis chayqa manan allinchu kawsayninchis chaymi llapan hallp'ankutapas kaqninkutapas bendispan wayqiykuna panaykuna llaparankuman rakirqanku sapankaq necesitasqanman hina pero kunan p'unchaw munasqa uyariqni wawqay panay chay hinata nuqanchis ruwasunchischu manan ruwanchischu hayk'a wawqin yanapanakunchis ima atisqanchisman hina hayk'a wawqitaqmi Señorpas siminta yachachanchis Santa Qilqata ñawinchachaspapas mana chay hinata ruwanchischu aswanpas nuqallanchispis pinsanchis nuqallanchis alinkayta munasqa wayqi panay runamasi manan chay hinachu kama imaynachus haqay p'unchaw apostolkunapas munayta kawsarqanku chay hina nuqanchispas kawsayta atipananchis munasqa uyariqni chay hinaqa sapa p'unchawmi riki Dios yupaychana wasipi huk sunqulla huñukuqku hinallataq wasipipas t'antata phaqmispa mikhurqanku k'uchukurqanku llampu sunqulla kuska mikhurqanku chay hina nuqanchista yachachiwanchis nuqanchispas chay hinata kawsayta atipananchis chaypaqmi kay Semana Santa pasarqurqan tiempo de oración tiempo de limosna wayqay panay y tiempo de ayuno entonces ojalá chay hinapi hatun kari reflexión kunan kashanchis que tercera semana de Pascua entonces huk sunqulla nuqanchispas haqay pasaq p'unchaw iminan kawsarqanku chay hina llapallanchis ama yayanchiskunallamanchu wich'usun ama nuqanchis purallachu tanqanakusunchis aswanpas huk nisqalla huk nisqalla kawsayta huk yuyaylla atipasunchis wayqay panay runamasi paykunan Diosta hatuncharqanku tukuy runakunaq allinninpaq qhawasqanta karqanku nuqanchispas chay hina kananchis munasqa uyariqni munasqa wawqi panay huk runaqa Diospaq simin willaq runaq hina allin catequistakuna hina yuyayta hapinanchis ari manan facilchu kay ñampuri sasan wayqay panay ñampiqa kanqa imaymana tropiezo imaynan huk q'iqlunanta puriyta munanchis chayqa munasqa wayqi panaykunay kiska rumi junta sichus carteranta puriyta munanki chayqa muyurisparaqa puriwaq riki anchay hinan kay iniypi purininchis may sasapuni wawqay panay qallariyqa facilmi pero kushkanñanpi imaymana sasachaki munasqa uyaraqni Señortaq iniq t'aqaman sapa p'unchaw
yapasharqan q'ispichisqa kanankupaq anchay hinaqa nuqanchispas sapa p'unchaw sapa killan sapa watapi pisimanta pisi tukuy mana allin kawsayninchispis karqan chayta saqipuspa chiqaqta Dios munakuq sunquwan kawsayta atipananchis maypina kanchis chaypas llapallanchis huk nisqalla ama qhawanakuspa llapallanchis ch'una ilillawan ama t'aqa kawsayta nuqanchispas kay hallp'apachapi ruwasunchischu wawqiykuna panaykuna hukllan kanchis cristiano luna hukllan inipas hukllatak bautismopas hukllatakmi Dios taytanchispas anchay hinan apostolkunapas ancha munakuq sunquwan hukllata kawsarqanku nuqanchispas paykunata qatikuspa huklla kawsayninchispi kananchis munasqa wawqipanay nuqapas kay prisi yachaylaytan qankunaman compartimukichis ichapas runa kayniypi imapipas sasachakuy kanchayqa pampachaynikichista manakuni munasqa wawqipanaykunay. Gracias, hermano. Añayo aquí Venancio y Mauras vienen a 7 de la noche con 34 minutos nisqapiñan kusa wayqikuna panaykuna rima paira manchis muna ichata imaynata haqay tiempo kawsakusqaku apostolkuna a ver panay haqay tiempo kawsasqaku apostolkuna aminakuspariki chimanachu Manan hermano caminakuspachu munayta paykunaqa kawsakuranku hina qhipanman nuqanchipis qatikunanchis apostolninchikkunata hina hermanoy kusa atento kashasqa muy bien a ver ajnata nishuta rimaramushan nishawanchis bischa hakuchu siqaysunchis kunanqa huk yupaychana takitawan manaynaqa nimasunchis miriki nishuta rimamushanku nispa a ver napaykuyninchis kachunña haqay redes sociales Facebook nisqapa hinantin provinciakunapi llaqtakunapi parroquiakunapi waq lado suyukunapi regionkunapi llipimami chashanchis rikuy internet chawpintaqa haqay Huancavelica Ayacucho Puno chay yunka wayqikunaman haykuysanchis qankunapaq napaykuykanchin wayqiykuna panaykuna Dios taytanchispaq sumaq sutinpi. A ver, Jacuches con Ministerio de Alabanza, Chaiñas de Canatura, Acumayo. Comer pampakunapi michiwayku
sutiki wari junio waiko limpuy rikrayki piqa q'ipi wayku sumaq sutiki wari junio waiko limpuy rikrayki piqa q'ipi wayku Jesusqa nuqanchistaq michin Jesusqa nuqanchistaq michin Jesusqa nuqanchistaq michin Jesusqa nuqanchistaq michin Allin ayullamanqa pusawayku sumaq q'achullapiqa michiwayku Allin ayullamanqa pusawayku sumaq q'achullapiqa michiwayku Jesusqa nuqanchistaq michin Jesusqa nuqanchistaq michin Jesusqa nuqanchistaq michin Jesusqa nuqanchistaq michin Umir pampakanapi michiwayku Uynu patakunapi michiwayku Umir pampakunapi michiwayku Uynu patakunapi michiwayku Kusa munaychata wayqiykuna panaykuna takiramunku pananchiskuna akumayu de kanaturamanta Jesusqa nuqanchistan michin Umer pampakunapi nispariki a ver kusa wayqiykuna panaykuna kunan tema principal rimarisanchis riki imaynatachu saqay tiempo apostolkuna riki primeros inicios nisqapi kawsarqanku imakunata chaypi riki niwanchis mañakuspas kawsasqanku haqay tiempoqa riki mañakuyllapi anchayna huñunaykuspa ashkha riki chay cristianokuna ñawpaq sumaqta huñunakuqku chaypi kushka mañakuqku chiqaqtapuni iñiqku riki sumaqta paykuna pura yanapanakuqku imachanku kaqtinpis riki paykuna llaqnata bendispa rakinakus kawsaqku hinallataq riki kashallantaq kay t'antata partispas mijusqaku paykuna chay riki fracción del pan nishan anchayta ruwasqaku chaynalla haqay tiempopiqa karan riki kawsay apostolkuna ñawpaq Jesús taytanchis qhipanmanqa chay kashan riki misa nisqa riki kunan Eucaristía nis sutianchis chaypiqa paykunaqa sapap unchay misapan riranku riki chay t'anta faqtikuq chaypi riki Jesús taytanchispa yawarninta cuerpun chaskispa kawsaranku sapunchi mañakuspanku chaymantapis kashallantaq riki uq tema yachachinakuspa no niwanchis riki chaypi mana aqnallakusqa yachachinakuqku astawan cristiano anchayna runamasinchikuna wiñaq sapap unchay sapunasipi yachachinakuqku munaychata compartiqku riki paykuna imaynata Dios taytanchis yachachirin Jesús taytanchis chayta willanakuqku yachachinakuqku aqna karan chayta riki rimapaykuanchis kunanchisipi wayqiykuna panaykuna a ver Padre Bernardino mat'ipayramunqa aschataba Padre adelante hinakatanga wayqiykuna panaykuna allilanchu ñak'ay ñama manan sanakanchis hinakatanga wayqiykuna panaykuna wakin llaqtakunapiqa kunanqa radionkuta munayta churaykush uyariyamishanku ningripis choqoray wakin decanatorkuna noqaykuqa superaramsaqqa kunan decanator akumaytaqa nishpaya allinta organizarqa mana waykuna panaykuna allin p'achas qhawashankish muskikunapish chaykamsqanqa riki ari ñawpaq iñiq t'aqakunamanta kunan rimarimushanchis iminata ñawpaq iñiq t'aqakuna kawsarisqanku huk sunqu nisqa imanaqtin huk sunqu nisqaman chayankuman karan paykuna nuqanchis huk sunqu kasunmanchu Mayninkutak mana punay nuqanchikpi qhawanakushanchik milinawanmi qhawayruwan k'amiruwanmi mana rusaqñachu takiqpash mana catequisnisqamanpish pursaqñachu nishpari pero haqay ñawpaq t'aqa iñiqkunaqa huk sunqu huk yuyay nisqalish pursanku entonces personaki imaqtanta muchas veces qhawanakuyinki ay mana punin kunanqa rusaqñachu Padre rataramuwanmi k'amiramuwanmi nishpa imanaqtin isquwayqiykuna panaykuna mana mayninkutaqa mañakuykanchu nuqanchikpi
Pero na kay charing kimayan ko ta kay Dios se pacha na say kaish na pa minus takit kalaring kring Jesus ka no kanch tamo no spa manang kan ko nak tak sing scenario pinacho que why no takit hinacho why no takit pa msnang ma práctica ma nya pata kare que trago cha taras tomaron re aliento scenario pero taki mo na mana panta na mana manchari ko na pare kan ko na pshay ko na panay ko na ima tay ka tronan manar taksha Dios manta maña con aquí. Además, San Agustín era emanispa, picha taginchaka, iskita maña con nispa. Pero me peches persona que chakapon tu que ni pon taginchia. Entonces era que na panay ko na no kan sich hoksonko, hoch yuye purita monancha que ocupe, maña kui kana. Maña kui kana ni mas ikon. Persona como catequista. Purita monanca estaba maña kui gachu. Nya pak inyat ako na manyak siyang siyang may mga poskan ko. Trawas man siya may mga me. Dios yung pay siya na. Iman Dios yung pay siya na sa mga punyok siya. Sino iman kasi Dios yung pay siya na. Manyak ko siya man dari. Ima tawang siya kunang ko. Fraksyon del pan. Ay kikon panay kon kangon tayo kon. Kumulga siyang Diyos niya cuerpo sa siyang hindi niya pisnya khawashing no khutsa bangan na siya. Ari ay king ay panan siya ng Diyos ipa siya nawas man poring ko. Pero man ay kap Diyos niya cuerpo da chash kong gusto. Kasa turang hanggang kiro na guno. Primera comunión da psuang, confirmación da psuang. Enik masigo na nyap enik aga kunaka Diyos niya cuerpo da chash ki korgang ko. Mana ador no hinlen chikara. Cimant iba tahu orang sangko, mai mang por sangko, Dios sepeja no sana, manya kui mang, no pensar con la Santa Miserik, cimant ada iba tahu meja sangko, a ver, mantap mang, kau tepeng sih, enseñanzas, ya cigim, kayaknya perangko narik, tempat corak, hamra ingis, ya cikarik, tak nak sih, pero ego na pana ego na, que curso de catequesis aparik sih kata, viernes, sábado. Tempes dicho, man, Dios pase bem, hasta uma echar. No, hasta tanya ang padre echar na Biblia takat in hasta Genesis, Apocalipsis no kalientan ya echar na siya. Okay, ganda pa na na, siyempre sa punja no kansa, ya echar na siya po na. Okay, ganda yung guru kahiman na sikwa na tanjantik ko na igar, imi na takausak na siya lakis kaya siyang guru kahiman, rasak siya amach na siya. Zich kan ko na, tsaka pakpon hoksong hokyu e purito mo na yung siya, ganda pa na na. Yechar nancia, chere con eco, mañana con cualquier una con pam, pajaman y matapsegi. La ignorancia es atrevida. Pero me peches persona y echen chega, mana ya joga cheque que yo aquí, toca jamás, ya muy bien, no te mucho chorar. Takin son ya muy bien. Takin na kahten, takin na, tukan na kahten, tukan na. Entonces chere con na panay con importante, me peches no can chechen chega. Oh, y igual por rinch. Pero ay ko na panay ko naman ay dyan siya kam. May purita por siya som hindi siya man at say korapun siya man at kila on kaya pero siya man at jogado man tukbun siya. Siya po ay kinaya pa na siya nakpisa pa siyang ko. Sasabali ko na tarnas siyang ko. Hako dyan tuk resuman siya man at siya. Ay mi man at siya ko na ruan ay kash at sak siya man at siya wilaram sag na siya. Ya pues trago siya na ba siya siya nakalikbalik ko. Entonces ahí con la panay con la may pachach persona que Dios pasementa ya chen que che kamana nyang roga chikin gunya chipa hamchi kawashen che con la panay con que hechos de los apóstoles kata ita kata que con la panay con ay que necesitan su maram shen testimonios no que una chmanacho muy bien chica manera que manda hasta con watan que no gas remamos un hasta Dios pasementa nengre shukr atento hermano chavai que panay inclusive redes sociales chava pendabs Joejan imataps uyaring pas no yang kan remapaga mi que muy bien hina katan con la panay con adelante de Augusto. Kusa sumachta Padre Bernardino mat ipaira manchis riki munaichata iminat causarango apóstol kunda che hinat causananchispaj y ahora sinat caramos ya 7 de la noche con 47 canchis durante tutaya kitawachun canchis ni nisqamañan che éramos a ver kunanka tu parisunchis que testimonio nisqata a veces manaya sapanka hojninchi sapanka takistakun nariki hojnisqallachu que testimonio nisqashi arik siempre kan hoj motivo y maraykuchus imayna forma pichus Dios taytanchis tariwaranchis Dios taytanchis man como kuranchis chayaranchis o imaynapin catequista kayman chayanchis
kunan qawiyarisunchis wayqinchis hermanunchis Pablo Gutiérrez pay willaymasunchis a ver wakin atento yarimunkichya hermano y Pablo Gutiérrez adelante willaywayku a ver qué testimonio nos qawan. Bueno, wayqi, hermano y hermanas, y llapayan radio uyariqkuna, llapallaykita nuqan napaykamunkichis. Nuqan kani de Canatura Akumayo, y chaymi nuqa kayna nuqaq kay testimonio y menapin nuqa kay Papa Dios pasiminta nuqa yachani, qawarini imaynapin. Ari nuqa maskaqmi kani Papa Dios palabranta. Rini huk lawa llaqtakunata hay vez entonces chaypi nuqa entonces chaypin nuqa imaymana sasachakuyni kan. Papa Dios palabranta maskaspa purisqayman hinachu hina imaymana sasachakuykuna urmawan nuqaman chayawan. Entonces maskasqaypi hina nuqa ari huk unquykunata tariq kani hina runa masinchis niwaqku qanqa misama rishanki imanaqtinta qanmari mas unquypis imapis chayasunki aqnata niwaqku imamanmi rinki aybis wakin wayqipanaykuna niwaqku pero nuqa manan chaynachu wayqi nuqaqa maski unqusqapis imapis siempre Papa Dios taqa qatillasaqpunin nispani. Ari aqna purisqaypi hina nuq familiaypi mal desgraciaman chayayku hina nuqa nini wakin niwasqankum hina anchaya chay purisqayki aqnata niwaqku qanqa purishanki Dios ni nispa purishanki pero maytaqya allin purisqayki nispa niwaqku chaymi nuqayku nuqa radio uyariq wayqipanaykuna nuqa piensaykuni manan nuqa hayk'aqpis Señor Diosta nuqa Diosmanta t'aqakusaqchu maski imaynaña hayk'aynaña kasqchaypis imaña hayk'aña pasawanqa chaypis manan. Entonces nuqa gracias Papa Dios imata mañikuqtiypis nuqa unquypiña tarikuni chaypas nuqa sapa unchaymi nuqa risakusaspalla puñuq kani risakusaqkamataq rikch'ariq kani nuqa. Entonces Papa Dios nuqaman chayawan chayachawan kay milagrunta hina nuqa sumaqta nuq papasmanta risaykuspa nuq puriq kani pero mana ima sasachakuypis kawanñachkuna chaymantaqa ima sasachakuypis waqmantaqa chayarullawanta pero mana nuqa chaywanchu nuqa aqnata Papa Diostachu saqirpariman mana nuqa sasachakuyta tarinichu. Entonces chayrayku nuqa Papa Dios hay veces bendicioninta quwan qalikayta quwanku señoraymanpis wawaykunamanpis bendicioninta quwan. Entonces anchaynaya nuqa kay señoraywan familiawan nuqa wawaykunawan imanispan nuqa matrimonio uhupi nuqa compromiso ruwarqani Papa Dioswan señoraywan familiawan nuqa presentakurqani manan hayk'aqpis nuqa qanta saqisaykichu unquypipis ima sasachakuypipis nuqaqa qan llawanpunin kasaq nispa señoraytapis warmiytapis nirqani pero nuqa aqnaña mana allin señoray kanchaypas nuqaqa señorallawanpunin kashani imaña kaqtinpis nuqaqa manan kachariymanchu. Entonces chayrayku nuqa wayqiykuna panaykuna llapallan radio uyariqkuna ama sasachakuypan risunchishchu ima dificultadpis ima mana allin kawsaypis karuwaqtinsqa manan kayk'aqpis kacharinachu Papa Diostaqa. Ari nuqa kay Pumakanchi llaqtaypi nuqa may sasachakuykunata pasaspaymi nuqa ari Papa Diosman nuqa hap'ipakuni tukani takini Papa Diospaq. Entonces chayrayku nuqa cuentata qukuni nuqa ima sasachakuykunana waqtinpis manan hayk'apis nuqa pischakuyni kanqachu. Chaylla nuqa rimarini llapallan radio uyariq wayqipanaykuna
anchenan chay Papa Dios pa kriaqpaqa imaymana di mana allinkunapi presentakuqtinqa manan pischakunachu. Gracias chaylas nuq rimarini kama. Gracias Radio Yara. Muy bien, Wayqi Pablo sumaqta archilla pero queda cámara y puyroq. Kusa sumaqto yarrunchiriki ahnaya a veces Wayqi con panaykuna Dios taytanjisman qatikuqtinjisqa imaymana hasta familia en su jupnisun chayqa Dios man qatikusqayki. Nisparik wakian señoranjis kan ya anchena testimonio con wakianqa waqllaqtakuna pirikuyku chayna señoran im kanarapun Biblia tawakian kaset kan chay kaskunaps hermano tukayta personayki wakichinki tukarankipunich ichi hayk'aqmantan tukayta atirranki willayriku hermano a ver. Bueno hermano, manan nuqa tukayta yacharanichu kay teclauta. Manan hap'iytapish yacharanichu. Sino nuqa maypachachus nuqa señor man nini, señor yachaychiway, idiata quway, kallpata quway, inteligenciayta quway, yachayniykita quway señor. Atisaqmi tukayta kan alabayta nuqa munani. Kanman takiriq kayta munani, kanman tukariq kayta munani. Aqnata nuqa mañaykuq kani, pero nuqa aqna machukayniypiña nuqa yachani. Papa Dios que sumaq makinta quwan hermano. Muy bien hermano, con la fiesta con la tukashanki chichimanataqchu. Fiesta kunapi tukanin pero huk instrumento pe tukanin ari pero Santa Misa paqa teclaullatan tukan manan hukunapaq tukani ima fiesta kunamanpas inichu hermano. Cosa hermano, a ver con manas tukapunña fiesta con alguien me va a muy bien con allan hermano Pablo tukairamunqa teclado ndampayqa tukayta yachan sumaq tariki kunanqa misakunapaq así aqnaya Dios man qatiki wayqikuna panaykunariki manaya facillapunichu riki qallariyninqa munaycha pero ñampi chawpipi ñampi purimaqtikiqa imaymanakuna presentaku pero aún así sumaq no kusikuywan kawsanki kusikuywan purikunki chay hina kaqtinqa wayqiykuna panaykuna imawras ñankaramusyanchis kunanqa sumaqtaya agradecikunchis que wayqichanchiskuna pananchiskuna haqay sumaq akumayo de Canatura chaymanta pacha chayarimusqa sumaqta ch'añaykunku kunanqa ña riki nipaysachis ña ripuychis nispa que ratuya que urapis chayaramushanña p'uchukayninman kunanqa despediykapusunchis chariki sumaqta agradecikuspanchis imachu invitación kashanpis Padre Bernardino. A ver, min kayrukus manaraq despedir kuchaspañis. Muy bien, wayqikuna panaykuna ñataq p'uchukayman chaypushanchik kawsaraq kutipulasaqku nishwanqa nishanikamash puñukuychik nish mana chiriwankumancha nishpataq nishanku hinakanarik wayqikuna panaykuna kutipuna kaqtin kutipunachkanqariki parte culminante nisqamaña chaykapunchis aparikunqa kay curso de formación nisqa maypi decanatura de Akumayo parroquia de Acopía nisqapi chayman teremson chaykaqta viernes tardeman tinkemson tupayamson chayna qhipanmanta sábado tawan riki wayqikuna panaykuna chaymanta kutiripusonchik hina qhipanmanta kashlanta riki mayo killapi hayk'aqmi 2, 3 decanatura Urubamba chaypi wayqi Sinforoso kallpachakamunakini kashan maypi aparikunqa decanatura de Urubamba. Hinakatanga waykuna panaykuna wayqchay benash despediyakapunchan gracias kushpa sinaqipaman takishpnuqash chinkaypusuncha. Adelante wayqi benancho o wayqincho. Muy min k'arkungraqchkamcha muy. Muy bien, min k'arkun wayqinchis Claudio. A ver wayqchay min k'arkuy. Bueno, gracias hermano. Imaynachus Padre Bernardino kunan riki ñawparamuwan paypis entonces chayman hina nuqapis riki kay nuqa kay decanatura Akumayo nisqapi hermanos hermanas ña riki padrinchis niramunña nuqapis como pumakanchino como akumayino min k'arikamusaq kay Acopía llaqtapi riki kay decanatura Akumayo nisqapi kay distrito Acopía chaypi riki kay viernes 24 y sábado 25 kay encuentro retiro aparikushanqariki entonces chaypaqya wayqiykuna panaykuna kay comunidad kay decanatura Akumayo hap'iymanta hinallataq tukuy lawkunamantapis invitarimuykiku riki kay encuentro nisqa aparikunqa entonces chaypaq riki viernes 5 de la tarde aqna horasmanta qalliyayushanqa
Entonces, unjayta takriki viernes, sábado 25, chay unjaytawan, chay pajariki llapalanchis, puririsunchis, kalpanjarikusunchis, kay encuentro que retiro nesqaman puririsunchis, y chay paj llapalanchis, puririsun kay acopia llaqtaman llapalaykchista invitaremos kikuaykuna panaykuna hermanaykuna. Gracias, hermano. Muy bien, muchas gracias. A ver, kunanka despedir con panachanchis. Irene, ni man como dice, manata, rimachi munchi pananchis, kunata, ahora van a despedir con qué. Gracias, hermano Augusto. En primer lugar, no can ancha, agradeces Jataricuni, padrinches, padrinches Bernardino Paj, Pai no kaikuta, invita imanko, kay Guairaman, Rimana Wasiman. Anchita nispa no kay kohamoy kurike akumayo pumakanchimanta. Sumak tukuy sunkuykuywan Dios papanchista yupaychasunchis llapallanchis. Hinaqipaman agradecikuy ko ancha tumpipune, Padre Bernardino, hermano Augusto, muchas gracias. Invitaywankiko no kaykuta. Hinallataqcha tuparimusunchis akupia llaqtapi kay sábado punchayta. Hinallataq nuqapis llapallanta hermanakuna invitarikuykichis llapallanchis puririsun Dios ninchis yupaychana wasimanqa. Muchas gracias Padre Bernardino, hinallataq hermano Augusto, hinallataq hermano Valentín. Muchas gracias. Sábado tatupa kamsunchis. Muy bien. Pana Irene kunang ochukaini manchayara punchis kunang sekay pusunchis riki kay sumak yupaysana. Dios taitanchis man takiwa acompañamos a Rekichis, Turaikichis, Augusto desde parroquia Azca. A ver, Jaico Muiches. Adelante.